asocijacija prvo od igara u kojoj možemo koristiti kviska, to znamo. Hoće li netko od vas uložiti kviska? Neće. Tu nam je Robert isto opasan. Prošle emisiji je jako to brzo otkrivao, gotovo kao Radoslav Dodik. Isto tako, je li tako? Jedan navod i cijelo rješenje. Dečki, puna koncentracija. Idemo, evo prve asocijacije. Mladen, igra. 4. Dubrovnik 4. Dubrovnik 4. Srebrna. Stupac D. Žlica. Ne. Dejan igra. C3. Krunjena. Stupac. Da, samo. Može stupac D. Medalja. Ne. Robert igra. A4. Banka. Stupac C, glava. Stupac C je glava. Evo, Bojvanojeva, Krunjena, Bukova, glava, sve jasne asocijacije za glavu. Stupac D, cesta. Ne. Mladen igra. B4. Peteljka. Konačno rješenje novac. Ne. Dejan Kotiga. D3. Slomljena. Stupac D. Strijela. Tako je. Strijela. Neveska Hudičeva, slomljena, srebrna strijela. Sad imamo Stupac glavu. B. Jabuka. Tako je. Jabuka. I onda? Konačno Wilhelm Tell. Točno. Bravo, Dejane. Wilhelm Tell. I posljednje 24. pitanje. Znate kak je. Mi smo za pravicu. Mi u pravicu vjerujemo i mi se ne damo. Govori Janko Klasnić iz općine Bikovski Vrh u slavnoj pripovjetki kojega hrvatskog pripovjedača i agronoma, Roberte? Slavka Kolara. Mi smo za pravicu pripovjetka, tako je, Slavka Kolara. Zaključio je i ovu emisiju točnim odgovorom Robert Pauletić, pobjeđuje opet preko 200 bodova, 219, Dejan Kotiga 106, Mladen Vukorepa 55. Izvolite, dečki, dođite do mene.